anahitaji watu wenye misuli ya imani, watu wasiotetereka na majaribu ya Shetani, watu wanaoweza kumuaibisha Shetani, watu wamtukuzao Mungu daima milele. Mungu anahitaji watu wenye misuli ya imani, watu wasiotetereka na majaribu ya Shetani, watu wanaoweza kumuaibisha Shetani, watu wamtukuzao Mungu daima milele. Watu huzani kumcha Mungu ni mkate na maziwa, kumbe wanasahau ni kutangaza vita na Shetani. Mamaye wapatapo hujikwaa na kurudi nyuma, yatupasa tuyashinde, ndiyo kipimo cha imani zetu. Ona Ayubu alivyojaribiwa,